lisasi na posa bina na kalombo na bakacha ba ebele jour au moins bande kwa mabo bande kwa ojaenda ya parto yo la de pastille la rien du kazenga ezalaka boye donc ndoki fo ezalo yo la dépêche la nde boye binde boyo kaka donc kache mej mwasi po na baby sa fina nga po na mambo donc não tenho medo de nada. Tá bom, muito obrigada, Eunice. Yeah. Na pena yo la dépêche la ko bunana mo amubale za ngelo ka graftin. Papa munyanga mbala sima betanga na bato makasi na posa na bundana kalombo bakatia baze belé bakatia ba ebele o yala dépêche la mona delta fort mas que na verdade também as mulheres têm palavra a dizer. E as palmas. Soyolinho Dalanga, número 1. Numéro 1. Ya Makambutu, Angola última hora. Et je n'ai bravo. Zoaye, Yazwaka, Abouaki. Ekoti. Na mama menga moda tembe na mboko yo wate. Na matikala na pouvoir ba wenge. Kobwaka te papa ba dossier na ngai ozo simba simba. Ekoti. Na Angola ultima hora. Viens génie vivant. Ekoti, batali, ekangi mukili. Sojo linyo talanga. Talanga yo. Angola ultima hora. Aya.
mas que na verdade também as mulheres têm palavra a dizer. E as palmas são poucas. São poucas essas palmas, mais palmas, mais palmas. Todos os dias que vamos ter aqui o senhor administrador. É preciso, de facto, nesse momento, nos alegrarmos porque o senhor administrador está conosco aqui. Boa tarde, Yola. Boa tarde. Estás bem? Muito bem, muito bem, muito bem mesmo. Yola, emoção nos anos eu beta ya bunda mwana mbali bongo pe. Na pena yo la depachila ko bunana mo mobile za ngelo ka graftin. Père na de picho de lumpa la préparer ngai do eza ngo graftin na bunana mo mobile. Ozala mwasi yo moko na kati ya bana mbali yo sentire. Non sentire lo te, toi biso so ba catcheur. Ok, remerciement pour la papa Munyanga na organisation. Vraiment papa Munyanga mbala sima betanga na bato makasi na posa na bundana kalombo bakatia baze belé bakatia ba ebele o yala depachila mwana Delta Force mwana de picho de lumpa luso boye bokutana bande kwa mabo bande kwa ojaenda ya parto yala depachila rien du kazenga Bona ba autorité ya Kazenga. Vraiment pour la autorité à Barazenga donc bo banga la binoto yala depachila kache zalara boye donc indoki fo ezalo yala depachila nde boye binde boyo kaka donc kache mej mwasi kache me mwasi Et bon prochaine combat to ke nina. akacher na bangelo te na mona de picho na akacher na bangelo te me wana pe aper na ngai akacher ba ebele na posa bunana lisasi na posa bunana kalombo na bakacher ba ebele jouer au moins bime bele vraiment donc yo la dépasser là pour na baby sa vie na nga pour na mambo donc nous te medo de nada. Tá bom, muito obrigada, Yola.